Selam dostlar, biz eteleğimizni devam ederiz. Hazır sizni özümüzün muhterem konaklarımız bilen tanıştırıp ötəm. Demek sizin karşınızda Kitap Radyosu'nun topşurular müharriri Liliya Kadirova hem Tatar Radyosu'nun alıştırıcısı DJ'yi İlnar Hüseyinov. Oyunun qaidaları bilen tanıştırıp ötəm. Men sizge türlü temalarga sorular verəcəkmin. Hem sizge alarga cavab verək kerak bolacaq. Elbette indi eğer Liliya benim soruğa cevap bera almasa, tok suğa İlnar'ını. Hem İlnar cevap bera almasa, tok suğa kimni? Liliya'nı. İlnar'ını bulsa. Demek biz hazır, sen hazır mı İlnar? Hazır. Sen hazır mı Liliya? Biz başlayalım. Demek birinci soruğunu men boşlarga buldum, elbette indi. İlnar'dan. İlnar. Так. Liliyanın Qozonda o'qirga keluvine bir predmet sebepçi bular. Так. Nese bular ekan? Диплом. Yok. Ben А! orada Mehmet yazan postlar ne işin? Sinemişin İlnar. Искачты. Tezgine silip de Liliyanı buldu. Teminni yolganlap. Qozonga jiberir üçün menga yolganlap түгел инде менә ничек дип әйтәләр әле? Подкупил мине, планшет алып бирәм дип. Менә шуңа һәм алып бирде, конечно. Ватылып бетте инде. Но әлидә тәминме? Хәтерлисеңме сен? Хәтерлим. Ник хәзер әйтмәдең? Liliya senin akıllı tüplü kız ekenini hesapka alıp şunday bir akıllı soru. Ник ялышкансың? İlnarga tagın 99 yıldan neçe yaş bulaşak? Kızım. 100 2 113. Yok. Liliya. Мен белмим. 120. Ишә 122 mi? 120 күпме? Ama sonlar bilen beyli bulur. Bulaşak sana 99 yıldan. Өзүң сап кетермине? Bulaşak %22 yaşlı. Yok. Sen sağ ol. Ben sanadım. Köpme bular. 125 çıktı benim. Nüşegende 99 yıldan son. Mena Sen kadar çeşsin. 25. Sen bitini böyle 24 tula. No bayıla yine al. No, bir tane Altı bulma. şulay. Ben şunu sınasan 125 bulaşak. Devam ederiz. Of, bismillah. İlhar. Ау. Şeyini koysa kul bilen doğdu yaşıra. 10 kol bilen. Yok. Nüşegende son kol bilen. Sen şınlap da şeyini kolun bilen Var iken köresiler. Uyatqa qalasılar aldı iken öyle. Logik yoqdan aytdilar, logik yoqdan so'ralar qildi. Liliya ninci sırova yok deb cevap verip buldu. Nişik oynaysan? Неде сұрауға жоқ деп жауап беріп болмай? Айтар. Мен білмеймін, потому что қазір білмеймін дейсің. Сен токсың ғой. Ойлайын öyle logik yoqtan. Жоқ, мен аны естідім, сені көптен төгілген. Жоқ, менде сұрауға жоқ деп жауап беріп болмай. Yoqlaysыңмы деген. Нәйме? Сен yoqlaysыңмы деген. Belki olay da mümkündür, lakin benim Kırgız'da onda cevap değil. Liliya. Siz istenme degen sırova yok deb cevap veriyorsunuz. Liliya. Logik yoqdan қарасаң, сен yoqlaysыңмы деген сұрауға емен тоже yoqlayым. Yok, Yok, olsa onun kişi için. misal için yoklamış şey yatırgan. Zilege de tok Sen tokturuyor, mümkün. Ауыр сұраулар үшін немен бір екені. Oley. О, башылық ауыр табы, өліш. Kolum dirildi başladı. Severi istirapka. İlnar, İnfarkt olsa. Haydi. şunday ağır sırav. Ne işin? Liliya aşı ama tazarmay. Eğer meni kıldıra alarlıq etip cevap versek, çok sıkma Liliya'nı. Nişek. Tamam bir dakika soralım. Ne işin Liliya aşı ama tazarmay. Eminim küldüresim kelmesin. Ay, yemeğin o toza bitti bir ikine. Toza bitti. Но biz ne küldürdük? Hayır. Sen yılmaydı. Koyda? Женская солидарность ойнамаймын мында? Yok. Рахмет. Haydi. Mine hazır. Сен неме көбейші деген исіміңді сызып от исімлігіңнен. Nedir? Sorular. Şulay yok Liliya meni kıldırırlı etip cevap verek gerek. Ne işin? Tünlü. Kısa boylar, tağında tenlerek. Sen bir humorist, kıvayınçık, haydi küldür. Не үшін түнлі, қысты бойлар, тәндірек. Тағында тәндірек.
Elnar'da gafı etmeyin. Мен şöyle мен андай, benim improvizasiya yok. Liliye. Bizning nol Elnar ikimizga nol deriz cevap. Bu reali bir kota ortara. Вообще Ладно, ulaş. yarar haydi. Bundan resim nerse deyip güldürür idin beni. Şu şuraqda. Ne için tümle kıstı bu da? Tamam tenlerek. Çünkü türlü bilen tomak katırığa şey bilmeyim. Nese bir cevap verir misin? Нәрсе? Tümle doğanda tomak katıra başladı. Ey. Kızık түгел. Ой, yarar. Bu hayırlara soralım. İlnar. Ay ketdik еңгі сұраулардан. Урамда күндіз нәрсе İlnar bizning shahar yigiti, kurugi shabik yaxshi itib to'tarsha suyakcha. Hozir bilamiz. Tekshiramiz. Bir qo'l so'z aytaman ama. İlnar. Расписание so'zi to'tarshaga nechik terjima etiladi? Расписание. To'taraymisan, birovga da bilgisi. Дәріслер. Дәріслер. Vaqtda. Yok. Yo'q. Dersler. So'z bilan. Ha, birgina siz. Yok, iskə düşürüb ketdi dərsin. Hazır aytam. Hazır aytam. Ede. Etmeyim. Yo'q. Ben bilmiyorum ya, şunu öteyim, unuttum. Яманда нервы нелер. İsketçiler. Ey, Biliyor bilmiyorsun mu? ma istətüldüm. Lemin ve sizin orada en yaşı. Lakin Lemin bilen. Yara maqtan turasın. Hem? Hem? Neyse. Jadwal. Нәрсе? Jadwal diyen. Ha, yo, мәңгі білмеймін. Дәріслер расписаниесі болғандар біздің ауылда да. Андай сіздің оғымен ешіткенім я. Жетвал. Lilia bu evirsinde yoktur. Appendix sözü doktor şahancık tercüme edilir. Аппендикс? Evet. Су күршәге. Шықпаша келе бір шылар бәтті. Илдар Стивятина. Ответ. Бірде жауап берем біз. Eydi. Сөйлештік. Тұрыш. İlnar. Topuşmağa ettim sen. Eydi. Yolkan evrin tügül. Lakin izlemişip topmuşsun. Мәхәббәт. Yok indi. Nerse? Olay patlalandı. Нәрсесі ол? Yoğulтан бірін көрді. Илнар. Все, меня уже суқта. Итме уйлам. Cevabın bilesin Eydi, kileydi. elbette. Topuşmak. Barısı da bir gadi. Gümmel turmuşunu katlalandırarak gerek mi diyorsun? Eydi, şunсыз var şol. Lilia. Sen benim sıralara kursamadın mı? Yok. Мен бик Eydi, eydi. честно Lilia'ya topuşmak. Şehirler yurtsuz, dengizler susuz. O nerse? Ne hazır? шәһәрләр йортсыз. Dengizler susuz. Бу нәрсә әле? Белмим. Her seninken bu uyuyor. Яра, мен бер җавап бар син. Тукта, 3 секунд бармы? Мен 5 секунд, 10 секунд. Юк, белмим. İki. Шәһәрләр әйт, белә. Мондай орталар. Fikirler yok indi. Yok, bundan indi fikri indi Zile indi fikri bundan. Çok sıkı otursun da. Cevap geografi kartısıydı. Liliya Barısı da ya. edemem. Büyük hadi. Бик гади инде, мондай белән ишеткән бар, шундый. İlna. Söylemde bir sözün 50 neçe mertebe kavatlanığı nerse deyip atala. Tağın bir tağın. Sosyoloji. Илнар Бисеки ва Шара әзер. Anlamadım dostum. İş kullanan metalogiler. Vallahi. Emşikalarını eğlenip uzarga. Ну, özünü iştirge, özünü tanıra gerek. Tınlısın mı iştesin Tanrım özünü? işlem Allah'a şükür. Başka hizmetkarlarını tınlısın mı Elbette. radyo'nun? Elle özünün ne Yok, başkalarını da tanıydım. Edebi kişireйту yardımında yasalgan sünnetle şarası. Хәзер әйтәм, ничек дип атала? Татарчасы кирәкме, Ике. шәс кирәкме? Гипербола түгел, Эш. Не могу, реально оныттым. Истә түгел инде, каян инде? Марфа. Kol көтерілді. Өзінен өзі сілкіне бастады. Şöyle yapıyor, bak gel. Senin ayaklar kullar sızlağı probleması yok mu? Yok, yok, valla. Кор. Çünkü bizning tapıştırmamızda var hazır. Nendi? Nişe gelin. Ayak kollar sızlalı. Ayak kulları sızlavsız bulsan. Etelim şov. Da biz devam ederiz. Татар, әйт инде, нәрсә кичерейтеп? Litota. Литота. Andi ağır sözler. Инде ул бит инде. Neymeyin hazır. İlna. Eyler bizi. Lilye sözünde nişe avaz var. Аваз. Суана әйтеп, татар. Harfler. İki. Bilemiyorum. Yarar iki olsun yarar. Avaz. Böyle de yok.
L, kratka, L, ya. Kratka. Qısqa indi. Ne kratka? Ya harfin avazlara bölündü. Şolay degan kratka. İki Qızlar olsun. birinchi shiğaralar edi, inar. Men ama İkili. 4 shirat bar ekan deganda. Okushanga Sizler sizlar. үшін қойған Yo'q, ishlayapti. Men maktab programmasini dursini aytganda maktabdan chiqib ketgandan beri uni qo'shib 20 yıl oldu deyin tamam mektep bitirgenge. 5-6 yil bo'ladi hozir. O'qituvchingga salamat. Yo'q, qo'yib tegizam. Yo'q, o'qiymiz. Liliya, sen ashulay tatar tilin bilimini kuchaytirgan so'rov. Ilnar so'zi singarmonizm zakonuna bo'ysunami? Aytala. Ilnar singarmonizm zakonu ilnar. Mana avr i bilan a singar ay. Be. Nima? Ay yo'q, ay yo'q. Aye. Nechigalik? Yo'q. Yo'q edi shunlarda shundan. bo'ysunmay, chunki mana il nishkaytlar nor qolmaydilar. Agar masalan ilgiz bo'lsa bo'ysungan bo'ladi. Ha, shulaymi ya? Men qizg'ani shunga ilgiz Anlatamam. qo'shmaganlar. Ishlab qizg'anish. Menga ilgiz ismini ko'proq ishlaydi. No, birar. Necha so'ra qoldi, пожалуйста. Bitam yo'q. Ey, Deydi. Tataristonning 3-chi prezidenti kim? 3-prezidenti ko'taram. O'ylab qara. 1 2 Tataristonning 3-prezidenti? kim? Tataristonning 3-prezidenti. Yo'q. Yo'q deb yo'q deb Tataristonda. Yo'q. O ko'zga qarayotgan. Sen xotin qizning sehrini men deyishmayman. Sen malin yashatirganmiz. Minora tegib. Neужели metim bor? Albatta o'ylaymiz. Mikadi. Liliyaga qabatdan sonlar Yo'q, tegadi. biz bilamiz Aldan so'q qo'ysangiz bo'lar. Liliya Moskvaning Qozonni yovlab oluvina bu yil necha yil bo'ladi? Moskvaning Qozonni yovlab oluvina bu yil nechanchi yilda kelganlar 1730da Suyinbekani tuzganlar 1830 shoymi? Qo'ya ketdi. Ivan Grozniy kelib Suyinbeka bolasini tuzgan. Ha? İlle bir tugaymi oldu ille? Bilmayman, men tarix bilaman. Yo'q, ayda, Meni yo'lla. 200 Seminarasi. Bilmayman. Hozir aytaman, Men yo'q, bilaman o'tartir. işte. 200. Necha yil bo'lasin deb. Hozir bir ko'rib qolishlar kerak. Ishni boshdan nechanchi yilda yo'llagan bilira kerak. Yo'q. Mana men bilan Suyinbeka manarsini 1730da tuzganlar deb. Endi yordam etib jibaring. 1330da. 852 turmaydi. No 52 son bilaman tegalansa. 52 ekan bilaman. Mana 827 manatni nazar qo'yroq. Ay. Nishlanmiyoruz Osman. Ha, Men bizni Qozonda 1552-yilda Hozir aytsak hisoblamoqchi tezgina. Aydax. Bu yil 21-yil, 2021dan olamiz 1552ni. Qadriya javob bizdan. Ayda men tushib qoldirdim insonlarni. Aytirsin degan edim. Nima? Silebten bizde şu olmagan. Ayda so'ligin deydi. İşlep olmadı çok sokma. Demak 469 yil. Aha. Ko'rdingizmi? Rahmat. Hisoblang. Inar, hozir senga shunday sinamish. Estağfurullah. Qoyil suvi ko'p oqsa, jay nindi bo'ladi. Issi bo'la. Жылы bo'la. Yo'q. Ne bo'lasan? Yomg'ir bo'ladi. Şaka büyüktün de. So'ng sırada boshlarim aylanadi, astag'firullah. Bismillah. Qo'rar yerim boshim aylanadi. Meni ezdirdi. Mening qo'lim o'zidan o'zi dirlay boshladi hozir. Liliyaga shulay sinamish. Agar inarni ko'p to'ksa narsa bo'ladi? Qo'l yurmay boshlaydi. Yo'ldoshlarida qor ko'p bo'lsa, narsa ko'p bo'lar. Suv ko'p bo'laydi yozgina. Narsa ko'p O'mash ko'p bo'lar, o'mashma. Yo'q. Narsa. Jilek. O'zida jilek tusi qizardi. Boshida qor bo'lsa suv bo'ladi. Ikkimizga hech so'rov yeydi. Kulisha endi oxirlari yaqinlashamiz. Tag'in bir shay so'rov qoldi. Chunki chingan kishiga oxirdan super priz bo'lashadi. Liliya.
Ярар. Мен сенің алдауын тілеймін суперпризны. Мен бір, йо, керек, мен Ильнар деймін. Ток соқтырды, екі қолға келіп соқтырасың, манарасың соқтырасың. Ильнар, шын деймін, мен жырның башын жырлайым, сен жылар бірге керек. Әйдә. Сен де шулай сағына қалсаң. Қарама жилеріме, жыр болып келіп кірсің, яз толы жүрегіме. Мен ала шуны жеңіл берегесін, еден Ильнарны жәлік. Сәлемет болуы. Рахмет, Қолға Ильнар. көк соғылмасын. Сенің татарша жырларыңды білуіңді бик шат. Лилия. Мен әзір. Кәмбенен зан алған дейлер. Солдатта болған дейлер. Деуі. Әлі қайын көрініп тұра, солдатта болған дейлер. Шылай ма? Шылай. Егіз біргелеп жүргізі. Әсінде сөйлерміз. Кәмбенен зан алған дейлер. Кәмбенен зан алған дейлер. Шинелін салған дейлер. Шинелін солса да солдат әдәті қалған дейлер. Бұл куплетін мен білмеймін. Яламадым. Әйдә зилетің жырлауын. Әйдә. Бик маңлы, бик маңлы. Ой, Сен жеңес келейін. Yok. Менің атқысың. менің жеңәс келмейден қарышым. Демек, достар, біз санадық да әзір нәтижелерін иғлан етірге. Біздің бүгінге әтәлім шоуның жеңушісі болып иғлан етілер. Қарап тұрышқа бұлай ақылы көк көрінмесе де, бик ақылы болып шықты бітір әлі бұл. Ильнар қыса енді күш бал есі. Мен айтам, бері жеңілген. Ярар еді Лилия. Bir bal есі, Лилия бал еді. Мен әйтейін бе? Менә Ильнар кебек шундый шәп егеткә җиңелүе шундый рәхәт икән. Адамга әйтмеш, мен җиңелергә егетләргә шундый приятно миңа дип. Рәхмәт барыгызга да игътибарыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Все булды. Очрашуларга кадәр түгел, без супер призыбызны бирергә оныттырышбыз. Ә мин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Пока-пока.